mambo yenye ametufanyia sisi wote tukiwa sisi wote. So lazima tumulete hapa kwa heshima. Tusimame kanisa mzima. Tupatie baba askofu njia hapo, lakini lazima tumkaribishe kwa haya madhabahu na heshima, tukimwambia yeye ni wa maana, hata kama watu ama vitu ama mambo yanamsukuma. Kuna watu ambao ameguza mioyo yao na hatutawahi sahau. Bwana Yesu asifiwe. So kama bishop unampenda na amekufanyia kitu cha maana, inua sauti yako tu, pigia yeye vigele. Hallelujah. Amen. Let us appreciate Minister Jacinta in a good way. Nasema weka mikono yako pamoja. Let us appreciate Minister Jacinta in a great way. Amen. Angalia huyo mtu mwenye mmesimama naye, mwambie nasi mnameremeta. Mwambie vizuri wajane wetu wanapoketi. Mwambie nasi unapendeza. Mwambie si unameremeta. Alafu kama mmekaa sana bila kuonana na yeye, msalimie vizuri. You can hug them. Some are huggable. Unaweza hug mtu, labda ile hug ameona ya mwisho ni miaka 2 imeisha. Mwambie ninakupenda. Mwambie wewe ni wa maana. Mwambie wewe ni mtoto wa Mungu. Mwambie kuanzia leo ujue ya kwamba wewe ni mtu tofauti katika jina la Yesu. Na kama Yesu amekusaidia, Mungu amekuweka uhai, wewe sio mgonjwa, wewe hujakufa, weka mikono, inua sauti, tumshangilie Yesu. Hey. Hallelujah. Tarora mundu ucio ngio mwire atiriri. Tamurora wega mwire atiriri. Aria metagirira Mwathani. Aria metagirira Mwathani. Ni mahutagia ngoro yo metagirira. Ni mahutagia ngoro yo metagirira. Mwire andu acio tikuga matikanoga. Tikuga matikanoga. No hinde yao ya kunoga. No hinde yao. Ni meruhagirio hinya. Makagea mathagu. Makombo katanderi. Erocokia atiriri. Kunoga no unoge. No rekiririkana uhoro waku wa kwerohio hinya ukoragwo gwikaire ikuhi. Ndĩrenda gũtangatha njuge atiriri, nĩ kũrĩ andũ mekweroherio hinya, nĩ maraiguĩte ta mekũrekia, nĩ maraiguĩte ta matarenda. Receive a new strength. Kũrĩ andũ maraigua ta marenda kũrekia, ndukarekie. Kũrĩ andũ maraigua ta marenda gũtiganĩria, ndũgatiganĩrie. Kũrĩ andũ maraigua ta mekũhotwo, ndũgetĩkĩre kũhotwo. Arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩ merũhagĩrio hinya. Ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ haha, no matter level ya rumena, totariu niĩ ndirĩ kĩndũ njũragio, no kũmenwo. Na niĩ ndirĩ mũru, na niĩ njũĩ ndirĩ mũru. No mũndũ tu akamena, akonaga ta gũtarĩ ũndũ wa kũgakinyanĩra. We ndũrĩ watuĩka bishop we. Wĩigue ta ũtangĩroka gũkũ Sunday. Ũthiĩte Facebook, ũgakora mũndũ ikarire thara, agĩkwĩra hiyo kanisa itaisha. Reti iko mbere ya mami wao. Bwana Yesu atukuzwe. Kanitha ti mũgate nuthu. Atuikare thĩ ũthegenye ũthire. Ithuĩ twĩ haha. Wewe na thĩna na ithuĩ. Wewe turagwo nĩ ithuĩ. Wĩharĩrie kuongererwo maĩ. Tondũ hĩndĩ ĩno tũroneka ta tũthirĩte, nĩguo twerũhagĩrio hinya.
Hindi ĩno tũronekana tũthirĩte nĩguo tũkoragwo na hinya mwerũ ithuĩ. Ai, ithuĩ tũtirengaga mwaki. Kama mambo yamefanyika vibaya, lazima tuseme yamefanyika vibaya. Tiate tondu ni umenete. Ndauga undu ni uthiete uru, we ukauga wi sawa. Na andu matiga kumuhenia. Wikite uru witikira kwirwo ni wikite uru. Bwana Yesu atukuzwe. Kana mrenda gutua ciana iria ciana ni nguruku. Na tondu ni ithe wao wa kiroho ri riu ngire mahinyirike ogetha ati mundu anyende ndikwenda kwendwo ni. Bwana Yesu atukuzwe. Nie ndikwenda wika atia ndungituika tondu ni umenete ndoiga wa gatiba enjaga ukauge na nguo na ni turonenda enjaga. Ndiramwire karugano ndiramwira atiriri muthenya umwe kana karwagi nikamerire mathagu na kamera mathagu agiciria utuku ri kaumire mamu ate gukona gagicomoka kana karwagi ri gacoka tondu Ngai agateithirie gagicoka. Ngai aromateithia macoke na no tukamamukira tondu guku nikuo kwao. No.
tukiwa sisi wote, so lazima tumulete hapa kwa heshima. Tusimame kanisa mzima, tupatie baba askofu njia hapo, lakini lazima tumkaribishe kwa haya madhabahu na heshima, tukimwambia yeye ni wa maana, hata kama watu ama vitu ama mambo yanamsukuma. Kuna watu ambao ameguza mioyo yao na hatutawahi sahau. Bwana Yesu asifiwe. So kama bishop unampenda na amekufanyia kitu cha maana, inua sauti yako tu, pigia yeye vigele, vigelegele. Hallelujah. Amen. Let us appreciate Minister Jacinta in a good way. Nasema weka mikono yako pamoja. Let us appreciate Minister Jacinta in a great way. Amen. Angalia huyo mtu mwenye mmesimama naye, mwambie nasi mnameremeta. Mwambie vizuri wajane wetu wanapoketi, mwambie nasi unapendeza, mwambie si unameremeta. Alafu kama mmekaa sana bila kuonana na yeye, msalimie vizuri. You can hug them, some are huggable. Unaweza hug mtu, labda ile hug ameona ya mwisho ni miaka 2 imeisha. Mwambie ninakupenda. Mwambie wewe ni wa maana. Mwambie wewe ni mtoto wa Mungu. Mwambie kuanzia leo ujue ya kwamba wewe ni mtu tofauti katika jina la Yesu. Na kama Yesu amekusaidia, Mungu amekuweka uhai, wewe sio mgonjwa, wewe hujakufa, weka mikono, inua sauti, tumshangilie Yesu. Hey. Hallelujah. Tarora mundu ucio ngio mwire atiriri. Tamurora wega mwire atiriri. Aria metagirira Mwathani. Aria metagirira Mwathani. Ni mahutagia ngoro yo metagirira. Ni mahutagia ngoro yo metagirira. Mwire andu acio tikuga matikanoga. Tikuga matikanoga. No hinde yao ya kunoga. No hinde yao ya kunoga. Nimerohagirio hinya. Nimerohagirio hinya. Makagia mathagu. Makagia mathagu. Makombo katanderi. Makombo katanderi. Erocokia atiriri. Kunoga no unoge. Kunoga no unoge. No rekiririkana. Uhoro waku wa kwerohio hinya. Ukoragwo gwikaire ikuhi. Ndirenda gutangatha njuge atiriri, ni kuri andu mekweroherio hinya, ni maraiguite ta mekurekia, ni maraiguite ta matarenda. Receive a new strength. Kuri andu maraiguite ta marenda kurekia, ndukarekie. Kuri andu maraigua ta marenda gutiganiria, ndugatiganirie. Kuri andu maraigua ta mekuhotwo, ndugetikire kuhotwo. Aria metagirira Mwathani ni merohagirio hinya. Ndimwiraga atiriri haha, no matter level ya rumena, totari ni ndire kindu njuragio no kumenwo, na ni ndire muru na ni njwe ndire muru, no mundu tu akamena akona ta gutari undu wa kugakinyanira. We ndire watuika bishop we wigue to tangiroka guku Sunday, uthiete Facebook ugakora mundu ikarire thara agikwira hiyo kanisa itaisha reti kumbere ya mami wao. Bwana Yesu atukuzwe. Kanitha ti mugate nuthu atuikare thi uthegenye uthire. Ithuĩ twĩ haha, wewe na thina na ithuĩ, wewe oturagwo nĩ ithuĩ, wĩharĩrie kuongererwo maĩ, tondũ hĩndĩ ĩno tũroneka ta tũthirĩte, nĩguo twerũhagĩrio hinya. Hĩndĩ ĩno tũroneka ta tũthirĩte, nĩguo tũkoragwo na hinya mwerũ ithuĩ.
Ai. Hivi tutirengaga mwaki. Kama mambo yamefanyika vibaya, lazima tuseme yamefanyika vibaya. Tia todo ni umenete. Ndauga undu ni uthiete uru, we ukauga we sawa. Na andu matiga kumuhenia. Wikite uru witikira kwirwo ni wikite uru. Bwana Yesu atukuzwe. Kana mnada gutua ciana iria ciana ni nguruku. Na tondu ni ithe wao wa kiroho ri riu ngire mahinyirike. Ogetha ati mundu anyende ndikwenda kwendwo ni. Bwana Yesu atukuzwe. Nie ndikwenda wika atia. Ndungituika tondu ni umenete. Ndoiga wa gatiba enjaga ukauge na nguo na ni turonenda enjaga. Ndamwire karugano ndamwira atiriri. Muthenya umwe kana karwagi nikamerire mathagu. Akamera mathagu agicirio tukuri kaumire. Mamu ate gukona gagicomoka. Kana karwagi ri gacoka tondu Ngai agateithirie gagicoka. Ngai aromateithia macoke. Ano tukamamukira. Tondu guku nikuo kwao.